Sorry guys, lefty buru mati. Dereng. Selanjutnya pemasok seket petok seket belu. Seket petok amoso seket belu. Seket petok banjir badai. Pemilih Ahmad Saini Bangkalan Berdebek Gerbera Serempang Merah. Amoso nomor seket belu. Seanyama Spanyol Abimanyu Asmoro Bangkalan Berdebek Timur Selempang Kote. Jalan Pak. Rupanya ampun pada rapak tinggal ojek belum serahkan. Seket peto masa nomor seket dulu, seket peto banjir badai. Masa nomor seket dulu Spanyol. Derek para bapak-bapak. Rupanya ampun pada beda keris di saya hitung mundur 60 50 40 30 20 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 10 Oke. 64 peserta. 9 8 7 6 5 Cul merah yang menang merah saudara nomor seket depan seket sanga sekitar seket sanga Basoka DJ pemilik Fauzi Bangkalan Berdebek Gerbera Serempang Merah Amoso saya nomor 9 Bangladesh Selekor pemilik Haji Ali Suhat Bangkalan Berdebek Gerbera Serempang Kote. Ayo like-nya dulu guys, baru mulai like dulu, share lagi. Sorry tadi maaf sinyal terputus. Ayo like-nya. Seket sangat segitu. Seket sangat. Makin Gede kaki. Semoga. Jadi lek-ke ya kana ge. Terlalu kade segiri tak kata lagi. Apa namun pada masuk Bapak di seket sana masuk KDJ Fauzi Bangkalan Basoka DJ Fauzi Masuk nomor 1 Bangladesh Selekor Basoka DJ vs Bangladesh Selekor Timur Selempang Kote. Saya hitung mundur 60 kena cuy. 50 Masa nomor sebitak seket sanga Basoka DJ. Masa nomor sebitak 40 Selekor 30 20 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 10 9 8 7 6 5 Jol terdukane udah terus Sal butek kerap remon nggak?
Daerah Sumedang, Pak nomor second sana